Ibi byo birarenze pe! Uyu munsi tugiye kugaruka ku rutonde rw'abahanzi 10 bafite abafana benshi ku isi muri uyu mwaka wa 2026. Niba utarakana subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Duhereye ku mwanya wa 10. Umwanya wa 10 hari umuhanzi witwa Dua Lipa, umwamikazi wa pop na dance. Uyu nguyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 90 z'abafana ku isi. Indirimbo ze nka Love That Thing, nka New Release zimurusha gukundwa. Ibaze kugira ngo indirimbo zawe zikurushe gukundwa. abantu bakunda indirimbo cyane kurusha uko bamukunda. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi kazi Rihanna, queen w'umuco wa love na pop. Uyu nguyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 92 z'abafana ku isi. Nubwo atari kenshi akora umuziki, atakigaragara mu muziki cyane, ariko indirimbo ze ziracyacibiye no ku rwego rw'isi. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi Justin Bieber, umuhungu watangiye ari umwana ariko akaza kugera ku rwego rw'isi yose rwo kumenyekana ku isi hose. Uyu nguyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 95 z'abafana ku rwego rw'isi. Indirimbo ze zirashimisha, abantu barazikunda cyane, yaba abana, abato n'abakuru, mbese muri rusange. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi Ed Sheeran, umuhanga mu gucuranga no kuririmba. Uyu nguyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 100 z'abafana ku rwego rw'isi. Indirimbo ze zigera ku mutima w'abantu benshi, abacurangira amarangamutima y'abantu benshi, kuko Ed Sheeran ni umwe mu bantu bakunzwe cyane ku rwego rw'isi, ukunzwe n'abantu bose. Akaba ari umwe mu bahanzi beza rwose isi ifite. Ku mwanya wa 6 turasanga itsinda rya Korea rifite abafana benshi cyane, naryo itsinda ryitwa B2C. Iri rikaba rikurikirwa n'abarenga miliyoni 110 z'abafana ku isi. Indirimbo zabo n'imbyino zabo bigera ku bantu benshi cyane ku rwego rw'isi. Umwanya wa 5 turasanga umuhanzi Drake. Umuhanzi Drake ni umwami wa rap na pop, akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 115 z'abafana ku rwego rw'isi. Afite ubushobozi bwo gukora hit zizamura chart ku isi yose. Urumva ko n'umuhanzi mukuru Drake. Umwanya wa 4 turasanga umuhanzi Ariana Grande. Afite ijwi ryihariye rwose. Uyu muhanzi we afite ijwi ryihariye, note zidasanzwe. Uyu nguyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 120 z'abafana ku rwego rw'isi. Indirimbo ze zose iyo zisohotse ziba viral, kandi abakunzi be barazikunda cyane buri ndirimbo ye yose isohotse. Tudatinze, ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi Bad Bunny. Umuhanzi Bad Bunny ni umwami wa Latin trap na reggaeton. Uyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 125 z'abafana ku rwego rw'isi. Indirimbo ze zakwirakwiye ku isi yose kandi ziba viral mu buryo budasanzwe. Ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzi Taylor Swift, umukobwa wacengeje amateka mu muziki wa pop na country. Uyu nguyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 146 z'abafana ku rwego rw'isi. Uyu nguyu fan base ye Swift ni imwe mu zikomeye kandi zihoraho ku rwego rw'isi. Uratekereza ko umuhanzi wa mbere ari nde? Umuhanzi wa mbere uratekereza karinde? Umuhanzi wa mbere tudatinze, umuhanzi wa mbere bamwita The Weeknd. Ijwi ry'ubudasa, injyana ya rap na pop. Uyu nguyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 150 z'abafana ku rwego rw'isi. Amashusho ye, imivugo ye, style ye, byose bimugira umuhanzi w'ibihe byose, kandi abakunzi be bakomeza kwiyongera. Reka tubibutse ko aba nibo bahanzi 10 bafite abafana benshi ku isi mu mwaka wa 2025. Ikigereranyo cyabo kigaragaza ukuntu umuziki wabo ugira ingufu ukagera ku bantu bose batuye ku isi. Umuntu wese uzika akoresha internet byibuze 70% ashobora kuba yarabonye indirimbo zabo. None se wowe
uru rutonde rw'abahanzi 10 ninde ukunda cyane kurusha abandi? Twandikiye hasi muri komenti, ukomeze gukurikirana chaîne yacu kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro by'ubutaha. Nje nitwa Olivier, ndabashimiye cyane, murakoze naho mu kiganiro cy'ubutaha.